Kamslo inavi, ahunaki, mukutsuo, agizani tsalo, kadani kini na mukubidi. Ayeghiqha sasa Kithe akoto kami pisani. Ahunaki, mukubidi, trakani tsalolo, India Today sasa Kithe no pikiuno. Manipur State Law, Ovikyu Salolo, Deputy Chief Minister ngo, DGP Shichikyu, Yumnan Joy Kumar no pikiuno. New Manipur State Chief Minister N. Biren Singh ye, Paliki, Pagkumsu Rolona, Aye Pechikimi, Dictator Laki ke ipi. Yumnan Joy Kumar Singh ye, iti he Manipur Chief Minister N. Biren Singh vo, Cabinet mi Laki, Igona Akoto Laki Kimo, Pagi Manipur State Chief Minister N. Biren Singh ye kipe, Olumuwai ipi. Manipur Chief Minister N. Biren Singh vo Cabinet Shakyu Yumnan Joy Kumar hipo ye, Meeting mi Laki Kimo, Pagi Biren Singh ye kipe, Alochemoy ipi. Itagi Yumnan Singh Joy Kumar no pikiuno, Manipur State Law ningo Meeting mi kongo, Kuki zo mi kono Agusha kyu hipo ye, New Manipur Chief Minister no, Ayeghiqha Ajipiulo na pe Tachemo kyu vecho na ke ipi. Itagi Pano pikiuno, Ovikyu pini dolan New Manipur State Imphal Pugilo, Timikutomo na Minister no koki, eno, Emle koki, Etek Shiveno, Amina Pitivetse kyu tipoge, New Chief Minister no, Agushi hipo vecho na, Pauka kini logi, alo pen kyu gong na, igona kapsa che kyu gong na ki ipi. Itagi Pano pikiuno, Manipur State Law election logi, New Chief Minister na, Arambai Tingol Galami ko peitana, Congress agents comes warning severe ipi. Ahunaki, Mukupungu, Asazani Salolo, The Times of India Sasagi Tieno Pikiuno, India Gaku, Manipur State Hipolo, Katanikini na Mukuktumpe, Mozaki Kutu Salolono, Ishiktolo, Agusha Kyulo, Kuki Zomi Kono, Manipur State la Meite Mikosas, Ayeghiqha Laki Kola, Kumsang Wanshmo Kyugamuno, Ayeghiqha Kuta, Separate Administration Kuta Shivenipi, Pukapsa Kyu Hipolo, Mizoram State, Member of Parliament Laki Shakyu, Ke Vandal Veno, Pagkum Sisa Pikiuno, Kuki Zomi Ko, Separate Administration, Sekiuno, Alonani, Eno, Panung Yegi, Manipur State la Kisumo Kyuno, Alonani Pikiugono, Manipur Rajya Sabha Member Laki Shakyu, Leishimba Sana Chaubano, Igona Akipimi Pase Ipi. Manipur State Rajya Sabha Member Leishimba Sana Jaubano, Mizoram Member of Parliament Ke Vandal Veno Vilo Pikiuno. New Manipur State sa Kumu Pisiskelo Ipi. Ena Tihisiskelo Ipi. Mizoram Member of Parliament Ke Vandal Veno Ye, MNF Mizo National Front Mkolo Sakpyo Laki Shani Ipi. Pano Pagkum Sisa Pikiu Tipo Ye, Press Trust of India interview lo Pivai Ipi. Itagi The Times of India Sasaki Tieno Pikiuno, Katanikini na Mukuktumpe, Mozaki Kutu, Salolono Ishiktolo, Manipur States lo, Meite mi Kongo, Kuki zo mi Kona, Agusha Kyu Hippo la, Timi, Akhuk Have Kekoye, Akekinin al Hopungu Shivai Ipi. Ikimo Timi Akekinin al Hopungu Tiveke Kodola, Kiji Hino, Meite mi Ko, Eno, Kiji Hino, Kuki zo mi Kokila Pismo. Itagi Mizoram Member of Parliament Ke Vandal Veno no Pikiuno. Manipur State la Agushi Hippo, Tave Pen Kyugong, Manipur State Yipika Zakushe, President Rule no Aye Pemasai Ipi. Kishiveng no Agushi Hippo ye, Taveke Pushinani Ipi. Ahunaki, Mukubidi, Twakani Salolo, Reuters Sasa Kithe no Pikiuno. Palestine Hamas terrorist Galami Kodolo, spokesperson Shakyu no Pikiuno. Israel Gaku Wushimi Kono, Topulani Salolo, Gaza Strip Ahu, Bomtomo Vesevetsikulo, Shipni Show. Ningo Hamas Galami Kona, Israeli mi Laki Ankalana, Galveki Tipo, Vekapitiva Ipi. Lie Katanikini na Mukuktumpe, Relakisni, Tupulani Salolono, Hamas Galami Kona, Galvena, Kata Pepaku, Totimi Laki ke Ipi. Ikimo Israel Gaku, which me Kona cum secuno. Panong na Gaza Strip Ahu, Bom Vesevetsikulo. Pana Israel Gakulimi, Laki Agahuk Haveku Tipo ye. Panong na Bom Vesevetsikulo, Agahuk Haveku Shagamonani Ipi. Eno li Hamas Galam Yokono, Amkulu Kilona Pitive Shaganani Ipi. Ekimo, Hamas Kasam Brigades Galam Yokodola, spokesman Shakyu, Abu Obeidano Picuno. Israeli Aghu Kahaviku Tipoye, Pone Israel Gaku Wushimi Yokono, Gaza Strip Ahu, Bom Vesuvetsikulo, Aghu Kahaviku ke Ipi. Itagi Al Jazeera Sasagi Tieno Picuno, Katanikini no Mukuktumpe, Relakisni Tupulani Salolono, Palestine Hamas Galam Yokono. Israel Gakumi Timi, Akekini al Hopungu, Ankalana Galveke Kodolo, Timi Shigibidi ye Agahuk Havai Ipi. Panong Kami ye Hamas Galam Yokono,
gona agime panong skiulo aghu ka have ke ko ipi panong dolong khamiye katni kini namukuk thum pelon Israel ga ku yipika ngo Hamas galam yakona agupta shulvekiu vechona ceasefire dola pona Israel ga khula kigide povai ipi ikimo panong dola Israel ga khu mitimi hlotokutsni ye Gaza Strip yegala Palestine Hamas galam yakona aku ki khamla kha tha pe pa phe ipi ahunakhi mukupungo asazani tsalolo Reuters sa ki keno pikiuno Israel ga khu gushimi yakona tupulani tsalolo Lebanon ga khu Beirut phugilo Hezbollah galam yakona ngoche kiu a khamilo bom vesikiulo timi mukutoku vekepithivai ipi tigongno Lebanon ga khu Hezbollah galam yakona amkhulu kiulo no twakhani tsalolo Israel ga khu Tel Aviv phugi phivila a khamila rocket bomb akhekini na lhopungu vesikiulo Israel ga khu mitimi tsini izavai ipi Hezbollah galam yakovu rocket bomb akhekini na lhopungu tipako dola akichiuye kungu chekilono Israel ga khu gushimi yakona Pona Israel ga khu Iron Dome ipikiu peithana vekumba vasai ipi ahunakhi mukupungo asazani tsalolo Hindustan Times sa ki teno pikiuno United States ga khu gushimi ko dola totimina kiptimi ku lhove ke ko eno kiptimina totimi ku lhove ke ko ye United States ga khu President Shin Kyugong agthe shi ki shelvekiu Donald Trump na panong je kumse ikivetsni pi kha thawai ipi etagi asa ki teno pikiuno United States ga khu gushimi ko dolo totimina kiptimi ku lhove ke eno kiptimina totimi ku lhove ke mi timi khatani chirip mu show ani ipi etagi Economic Times sa ki teno pikiuno khatani kini namukub dimpe United States ga khu presidential election kikishe Shinpizu no Donald Trump na pikiuno salanomu pona katani kini namukub dimpe presidential election kikishe hipolo pona toklu shikepu shaye katami ga khumi United States ga khula ayeza vechevena ikike kokumse hap khavena nipi akpu she ipi pona tishpi veketoi katami ga khumi United States ga khula igevekimi timi kutomo na United States ga khu Ohio State khavena a tawla po khawai ipi Katawmi ga khumi United States ga khu Ohio State khavena a tawla po veke ko dola timi lak thuna Caribbean yegala Haiti ga khumi United States ga khula igike ko ke ipi ahunakhi mukupungu asazani tsalolo NDTV World News sa ki teno pikiuno Iran ga khu sakpheto Ayatollah Ali Khamenei no asazani tsalolo no pikiuno Israel ga khu na agkhwaye kumolo na Palestine Hamas galami kongo Lebanon ga khu Hezbollah galam yako sasa agusha kiu gonno aga khu sakphe mi khamna Israel ga khu yepika galve masai ipi khata ve kiu tipo ye achipi kumoi ikimu panong galve kiu likhi kumo puno ai zakiklana panong pithive masai ipi ahunakhi mukupungo asazani tsalolo Ukrainska Pravda sasa ki thino pikiuno Russia ga khu gushimi yakono Ukraine ga khu Mykolaiv Oblast la agushi gongno aveksa kshol veke ko jukto chekiu a lo drone bomb khami vesive chekiu lo Ukraine mi timi pungu izavai ipi Russia ga ku gushimi ko na drone bomb tlena vesive chekiu tipako ye PPV drone ipike ko ke ipi eno tie Ukraine ga ku Mykolaiv Oblast Military Administration la ato shakyu Vitali Kimno akhala uklhavai ipi Mykolaiv Oblast lo Russia gushimi ko na drone bomb vesive chekiu lo timi pungu izave ke ko tipako ye Solanchaki nogami ko ke ipi Russia ga khu gushimi yakona asazani sala inakhela Ukraine ga khu Kharkiv region lo bom vesive sekiulo Ukraine ga khu mi timi mukuk thu izavai ipi ikimu tilena timi thiwe kiu ye khumu ka hai ipi Russia ga khu gushimi yakona tilena bom vesive sekiulo akipala tomo akiu khamive shipsavai ipi tilena Russia ga khu gushimi kovu bom tipako kumba kiulo ami ipegi kiuna yegi klukar kthuri pitiwat sai ipi Issues sa Kithe hipadu nangkam jishkimti